od 2000. godine pa do dolaska Srpske napredne stranke na vlast, ta vlast je rasturila srpsku privredu u pljačkaškim privatizacijama i stotine hiljade radnika je ostalo bez posla. Ova vlast je samo nastavila sličnu politiku. Ovoga puta 10 godina država isključivo ulaže u strane fabrike i silne povlastice daje stranim investitorima. Pa tako plaća svako radno mesto počev od 50, 60, 80 i 100 hiljada evra po jednom radnom mestu. Evo, nalazimo se ispred jedne od tih sličnih fabrika gde se radnici dovoze na posao iz svih krajeva Vojvodine, jer očigledno za tako male plate više u Novom Sadu niko neće da radi. S druge strane, takvom politikom doveli smo u Vojvodinu u takvo jedno stanje da su nam opštine i sela poluprazni. Ljudi su otišli u inostranstvo ili su neki došli u Novi Sad da žive. Šta je ova vlast osmislila? Da tako razvija privredu. Tako se domaća privreda i zemlja ne razvija. Jer koliko je firmi otvoreno, domaćih firmi, srednjih preduzeća, a da je ova država, da smo čuli da je pomogla bilo kakvim sredstvima, nijedna. Ovako strane firme uz jeftinu radnu snagu obezbeđuju svoju proizvodnju, a od nje korist ima samo ta firma i matična zemlja iz koje je firma. Sada nas plaše da će te firme, ako ne priznamo i ne potpišemo ovaj francusko-nemački sporazum, napustiti našu zemlju. Pa se pitamo šta je ova dalekovida vlast i državnička politika razmišljala kada je sve poslove obezbeđivala tim firmama čije su zemlje sve redom priznale nezavisnu državu Kosovo. Čemu su oni razmišljali? Da li su razmišljali o samoodrživom razvoju? A s druge strane, nemojmo verovati da će te firme napustiti ovu zemlju ako ne potpišemo to priznanje. Faktičko priznanje Kosova. Jer ni Rusiju nije napustilo više od 10% stranih firmi. Samo što se Rusija pripremala za ovo i već nadomestila domaćim firmama strance. Govore da u Novom Sadu prosečna zarada više od 80.000 dinara, a u stvari to je samo prosek. Više od 50% građana Novog Sada prima manje od 60.000, a veći broj je na minimalcu. Tako da te bajke koje nam govore iz vrha Srpske napredne stranke o velikom razvoju apsolutno nisu tačne. I treće, još da napomenemo ovo, plodna zemlja Vojvodine se daje zagađivačkoj industriji, a verujte, i to već sva istraživanja pokazuju, budući ekonomski ratovi će se voditi oko hrane, i to zdrave hrane, a Vojvodina morala je biti i mora biti proizvođač najzdravije hrane, a ne da naše plodno zemljište dajemo strancima i da nam truju zemlju, vodu i vazduh.